Igama lami mina nguMbali wakwaMhlongo, qhamuka eNhlangenyuki. Namhlanje sila kaGoqo silethe ingqiba masondo. Lokhu kubhuti kusho likhulu kumina kusho nanokuthi impilo ngokwesigaba umuntu uyakhula ngoba njengamanje sesikulesi sigaba esikusona kusho khona sekuseduzane phambili. Kusho ukuthi uyakwa umuntu oneqiniso uyaligcina isithembiso sakhe njengoba wayengithembisile ukuthi ufuna ukungenza unkosikazi wakhe so yeah. Kusho ukuthokoza okukhulu kabi empilweni yami nasemqondweni yami. Ngeke ngithi kumntanami isandla seqe ikhanda ngoba kukhona abantu abasebenza iminyaka baze baguga kodwa akufikanga ukuthi baganwe bebe namakhosikazi. Kusijabulise kakhulu. Into engithanda kuyena ukuthi uyafundiseka. Uyakwazi ukumbonisa ukuthi ukuze ukhulu bemdala ufune wenze kanje naye futhi eqede enze kanjalo. Ingekho ekwazile ukuthi azakwazi ukuthi azafike la ngoba uyingane ebonisekayo. Uyabona lo manje. Uyabona lo manje. Nguye. Siyabonga indlela besibambisene ngayo siqala le ndlela lena. Cha mfowethu ukubonga nje kakhulu umndeni waMhlongo. Lokhu kwaqala siqale ingxoxweni ukuboniswana ekuthenini siya kanjani phambili. Sizothi sibambane ngesandla sisodwa kuze kube namhlanje. Ngingathi nje ayikho kakhulu irecipe empilweni exact kodwa njoba sebethathana kanje thina soba uMhlongo sifisa ukuthi babambisane. Njoba bengena kulesi sigaba esingasho ukuthi siyasana sijwayelene ngoba uma ususemshadweni khona ezinye izinto eziphinda ivuke obungayilindele ongazazi kodwa eyifuna unkosikazi onesibindi akwazi ukubekezela. Akwazi ukuthi indoda imekhuluma angalokho eqophisana naye ephendulana naye. Beqhubeke njalo ngokuthandana ngokucommunicate and kukho konke bebeka uNkulunkulu phambili kuyo yonke into abayenzayo empilweni yabo and everything should be fine as it was before. Into engayisho kubona nje ngabatshela ukuthi akukho kudlula ukuthobelana futhi asikho isimo esingadluli. Ngathi nje uMhlongo ngoba ke ezongena nje lemagcine akagonqo uyazi-ke nawe ukuthi ukungena kwakhe kusho ukuthi usekhulile nawo isigaba sempilo. Siyathemba ukuthi uzofika siphathe abomama wasekhaya asifukamele sibe ngamachwana akhe sonke singene ngamaphiko akhe ngaphansi kwamaphiko akhe kodwa nje yonke into ngicabanga ukuthi siyathi siyamamukela ngezandla ezinhle ezimhlophe uzofika nje kube sekhaya and siphinde futhi sibonge nje ukuthi kuze kwafika la sibambisene kahle naye. Siyathemba ukuthi nanoNkulunkulu uzokwazi ukuthi asigcine asilondoloze asigcine nje kuze kufike khona isikhathi sokuthi umuntu uyaguga uba nezinye elilodwa sindawonye. Uyazi naye shema uMwelasi Nkosi yami uNdaba uyazi nje usobahle wami uyazi ukuthi nje sisonke yeah. Baba no mama